Football lama nipui bazar zo felta a pound makta duai zatelin player ten lei club te zokin an player thate an thralin in thralle huna tin an sum tel na turte an ngai tua ve boka hetianga sumdon na lian tham takani ma hian player mana sa te beer le dangte an lo mang to thin player mana ta na an phut mak pui te intar lang te ang Hugh McLeanahan English defender hian Blackpool atrangin in khel atrana team tan inlan hlei theilovin Stockport a in son lea he club ta na game a khel ma hian Manchester United chuan kumsang khazakwa somni pariata khan laklu antuma ahun laya transfer bazar ngai tua chuan pound sing thum chu aphu ve hrim ome mase hi wa mana hian poisan seng lova aya freezer khatran ice cream nen anin thleng ta dai thungani Stockport hi hetiang lai hian sumle paya antal buai hlea United assistant manager Louis Roca chuan ice cream lama sum don na alo nei ve kher boknen Stockport ten suman tuak theina turin an player hi athlona chu sak top lovin ice cream an petazo kani hiu hian kumsang khazakwa somthum paruk thleng khan United tan hian a khela voiza som pahni a khela goal som pakhat akhung ve theiani Ian Wright Arsenal misrang hian ahun masalama Greenwich Borough tan alo khel ve to thrina Crystal Palace scout chuan a in khela muin talent anei thra ti hrengala kumsang khazakwa somriat panga khan trial nei turin asom laklu andu zui ta ngala amana sum the chuak lovin rit choina manrua buglunga ta na man thei ngal te poniang chu amana Crystal Palace hian an sengani buklung hi a hen rem khop mai Crystal Palace tan season ruk chunga khela goal zale som pasari te meu maya khunga indopui pahnina hnulama Palestana goal khung nember record siama hemi hnuwa hian Arsenal a in sona a ming a cher zui ta zel bok kane Franco Di Santo Inglena khel chungin beiseya phak tak theilo Chelsea an lalut masabera a theina asang viau done monti lain beiseyang a phak talova Blackburn ate Wigan ate azuang kwal ta bokane Franco hian in khel hi Chilea club pakhat Odex Italian otrangin bulatrana Inglena pemdon hian amanatan an clubin an phut hi a ho ve khop mai golnet pahnile rong liter somli min peula atok mayang antia Europe club ranga a khel kwal hnem dan ngai toin aman hi chu aphu viau mai ati thei ome Arnie Blackinsop Helef back hian England tan po trumsom ni paruk ngotalo khel to a player thratakane kumsang khazakwa somni pakhata khan katwar katrangin Hull City an leidona amana pound zale ati mete in tour BRZM khat an phuta hal hian lom takin an peya season ni chung le ka khel hnuwa Sheffield Wednesday lama ain son san zui le ta thungani Z Night player in lei hi than khata chuan sumle pa in azir lo wangte ani mai theya mase kumsang nia kha chuan suma omviau to chuti chung chuan Fulhamin Russell Olympic atranga Z Night ta leitur khan tracksuit som thum zong an senga chu po chu lom thu soina ta na anti ani deuh ber a club masa hian club lian zoka a in son tur hi danan tum lem lo ninalanga a hlok na tel vak po kha an ngai tua lo te poni mele a thlona chua mai an poiti lova mase Fulham nei tu pa Mohamed Al Fayed chuan lom thu soina tan tracksuit somthum hi a club masa hna hian a thon ta thungani Fulham hian kumruk chunga chama a hun laya English Football League center back Traber Polanga soi ani thrina Fulham atang hian kumsang ni le pasaria khan
Aston Villa lama azuang tabokane Ion Radu kumsa khazakwa somkwa pariata khan Romania top flight club CS Juil Petrosani antal buaya anlik sang beratranga antlak mai baka sumle paya harsatna antok na sahle boka player la anhlo pek theiza taya tam ankolto sumle paya anharsatna sukyang tur hian player hral chua antuma ma se dor tumu mal anhmulhei theitlat lawane Petrosani hian sumtuak dan tur kong andapta a an club chairman chuan Romania 4th Division League atanga tlathahlim hlol Chimia club nena an midfielder Ion Radua an vazora bongsa le voksa ton ni nen kanin thleng don nia an vatia hei hi Chimia lampoin an lo poma bongsa le voksa hi bazara an sera an summu chua chu player te hlotan an hmang vele ta thungani Ion Radua hian hetiang za cha hi aphu kherem te ro chu in nial tham tak turani Chimia hi sumle paya antal boina sahlea bongsa le voksa man kha ano rum chang a om ta hial ome Gary Pallister Manchester United defender a chuan a thaber pola an chhal thin hian no moi choi nuala a hun lain Middlesbrough atangin British transfer record ni turin United hian an la lut nge Steve Bruce nen tlarnunga anin kop kha United in a hun laya hlo tlinna an chan thei chan pakhat nia soithrin ania an club chanchina chuan defender in kop fu berte zinga an chhal thin bokane Middlesbrough tan Pelistri hi sumsiam na khol an ringot League Hell Phalo Club Billingham atangin an la luta amana hian jersey le kit tle mazong ball le goal net zong an senga a hlalna sum chu hle phlang ani ta thungani player ropui tak te po hi atira chuan anman a ropui te chiam lo alo ni e Collins John atalen ngai tua player ropui ni phatalo zinga mi tho Collins John po hi ahun masalama aman atlom rem khop mai Fulhaminan leya base phalo hle hani kha hemi ma hian Italy club FC20 chuan Polena an second division league khelmek DS Nifjerdal atangin an laluta transfer fee a hian encyclopedia butle mazong an petro kane hengle khabu te hi DS club hian an hmang talem lo le ngala tual chung school pakhat nena an hlan ta vek Collins hi kumsom pasari ani chuan a travel tuklat DS tan hian goal som pakhat takhung mana 20 in an lak lu hnuwa Fulham lama in sona a ming hi aletling chia John Collins tina thlaka a that pha talem chuang lo thungane John Burns a hun lai chuan Khovela footballer fam kim beranie antive hial train Liverpool le Newcastle United tan ball alo chui ve to thina a ming cherna chu Watford atangin ani Watford hian non-league club pakhat Sudbury Court atangin an la lut ve thunga amana hian jersey tle mazong chia an senga la lut fu rem takan ne kumsa khazakwa somriat pasaria khan Watford hi FA Cup semi-final athlen puya ache thatte mawangin club lianin an ngai vendon ti chianga Liverpoolin anron rim zui ta chat Barnes hi England tan international footballer trumsom sari pakwa a in lan theya thomno tlema zonga leichua theyani kha football khovel transfer fee a chuan amanaman berang anti hial thrinane Kenneth Christensen a transfer fee chu a book tok ani top mai he Norwegian striker hi Vince Varte atangin Flowia ain sondona a khelna club hian amantura poisa an phut thata mai lo Christensen an buka kezi somsari panga halonia Flowy club ne na hian kaikwang chikhat
shrimp kezi somsari panga chu amana an phuta flowy hian chutiang chuan an leizui ta bokane Marius Chora kumsang ni le paru khan UT Arnat defender Marius a hi 4th division club a khel mek regal hornia chuan laklu tumin an beya aman le muala sum le pai sentum na aum lem lo regal hian sausage kezi som panga in an vadora UT Arat hian lom takin an lo pom mia anin raldan le amana Marius a hi alom mi alo thunga club pahni ten inrem na nei tu ka football achol san ngal rap thunga sausage chi anin pekir le taem tiro chu achiang lo thunga ne Daniel Alende poisa in pek lo chuan player mana sathe chua mai hi an ching riau ani mele Uruguaya Daniel hi Centrales panola tangin Rentistas chuan an leya amanatan saser zanga somnga a anin rema Rentistas hian kartin saser somni panga chu aklap hlui hna hian an pezianga ser zanga somnga thlengin an tlak turani ante sa hi an kangta nge an rep ti te player 10 choi khom na ta nan mang ta mai mayem ti te phei chu riat ani chia lem lo thung ane